إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين مي مجلس حاضر وتبوي مها أخون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أول من كيوم بدني حديث أمير المؤمنين قال قبل بفاوى الإمام البخاري رحمه الله ليبافا والأدب المفرد من في يقولون أول من مهارو متبي بابا كي ومايكو ريبتي بيجم وأخلاق نانجباب ما نكى علما إكو أخلاق جماع كرمجه هيو كان نانجane මොන බාබ අවුල් මෙන් එමෙ ෆුරතම මි මජ්ලිස් තෆෂීරුගා අඛලාග ආදි අදබ්ගේ වාහක ගෙනයිරු වර බොඩذිකරු කුරේ ෆවානේ මුකද්දිමාගා සලෆුස් සාලිහුන් එවේ කලුන්ගේ ඉල්ම උගෙනමුගේ මන්හජ් ඒ මුකද්දිමාගා අවුල් මෙන් බයාන් කුරි වාහකයා වර ගුලේ වාහකේ මිතාම යන්න සලෆුස් සාලිහුන් එවේකලුන් ඉල්මුගේ කුරින් උගන්නවා දස්කුරවා රිවෙති අඛලාග අදබ එහෙම වෙගෙන් බොඩු කොම්මේ ඉල්මරිය ගෝවේ අද ආදි ඉල්මු උගෙනේ කුදින්න එම්මේ ෆුරතමස් උගන්නාවස් දේනි අදබ ඒ සලෆුස් සාලිහුන්ගේ මන්හජකි සබබකි ඒ ඉල්මුගේ මන්ෆාය නුෆෙන්නානේ එනා රිවිති අඛලාගු නැතියකයි එමෙ මිතාගල් ඉමාම් අල්-බුඛාරි මිබාබු ගන්නවා ෆිමනි ඉල්මා රිවිති අඛලාගු ජමාවු අගොන මෙ මිහාර මෙවලනි ගායකනක බුනානම දුයිසත්ත අඩ්ඩිහා ෆස්වන බාබුන තින්සතේක බාබු මිහාර අගොන මෙ කියවු මිදනි වර ගින අඛලාගු සිෆතන් අගොන මෙ කියවා ෆීව මීගා ඒකතුම් වර කින කංකං අවුල් මෙන්න දස්වෙජ්ජේ ඒ දස්වි දස්වුන්තා අවුල් මෙන්ගේ අමලි හයාතුග තම්ෆීස් කොෆිකම් ගා වානම කොම්ම මිහකස් ෆෙන්නා නේන ගමිල නෆ්සෂා වශාකින් තිමිහු නකුරායගේ ෆාදා එහෙම ඉල්මු වෙස් උගෙනුම ෆහුගා ඒගේ මන්ෆා කුරාති ෆෙන්නානි එක්කල අඛලාගුන් රිවති සීනත්තර වෙජ්ජ මිහකු එහෙම වේගේ ඉල්මුගේ අහුල් වෙරියා වෙස් එක්කල රිවිති අඛලාගු නැතිජ්ජියාම එම්මෙ ජාහිලු මීහාගේ දරජයන් එන ඉල්මුගේ කුරියන් අඛලාගු රිවිති අඛලාගු අදබුතන් ඉස්කුරෙවි ඉල්මුගේ කුරියා සෝබකි ඒ උගෙනෙන් වල ඉල්මකු මන්ෆා කුරන් ඔති අදබ අඛලාගු උගෙනකින් කමක වාති නොත අදබ අඛලාගුකින් කමක වාති එහෙම මිතාල් ඉමාම් අල්-බුඛාරි මිගෙන්නවනි එංගිගෙන් රිවිති අඛලාගන් අමල් කුරුම්ගේ මායික්කන් බයාන් කුර මට්ටකා මිබාබු ගෙන්නවා ෆමිවනි ඒගොතුන් අල්ගොන් මෙන් එමෙ ෆහුන් දුවහුගා මිබාබුගේ හතර වරකන් හදීස් මානි කියාෆා මේ දාගොන් මෙන් කියානි දුස්තා අඩ්ඩිහ නුවවන හදීස් මි හදීස් ගේ රිවා කුරබ්බා ෆමිවනි අබ්දුල්ලාහ් බින් අම්රු දුස්තා නෝදිහ වන හදීස් මි හදීස් රිවා කුරබ්බා ෆමිවනි දාවූද් බින් යසීද් විදාලවනි සමි'තු අබි යකූල් තිමන් කලෙක් ෆානගේ බප්පා හදීස් විදාලවනි කොන් අඩෝ එස්සවීමේ සමි'තු අබා හුරෛරත යකූල් අබූ හුරෛරා රදියල්ලාහු අන්හු විදාලවනි කොත් තිමන් කලෙක් ෆාන අඩෝ එස්සවීමේ قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه تدرون ما أكثر ما يدخل النار تباميهن نجيه ميستكون جترين emme gina mihun narakaya wannani kihinekkan kiivegen kan teba mihun egehe emme gina mihun
නරකය වද්දනි කොන් කමෙක්කන් තිබෑ මිහුණන් එගේ හෙయ్యේ قالوا එබේකලුන් දන්නවා ෆී الله ورسوله أعلم الله إلهك رسوله මොළ දෙනවට ගන්නවනි දෙන වඩා ගන්නවනි ඒ තෙරේගවා දෙච්චකේ දෙගුණවණකේ අඩීග ෆොරීෆවා දෙගුණවණකේ විදාලවනි අල් ෆරජු වල් ෆම් ෆරජා අංගය මියේ එම්මෙගෙන මිහොන් නරකයාගේ තෙරේ වද්දා de kamaki al farju farje fahish amal take kit qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala wahi rabba fani walladhina hum li furujihim hafizun emi honnaki ei emi hunge farju takar rakkaateri wa mi honne mu'minun naki illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum emi hunge binge kibay menuwiye mane ki إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم نوتيميهن ألون منوية فإنهم غير ملومين ميهن كي ملامة اللي بجمعنا بينونه فمن ابتغى اختيار كفنا ما أي حد فانا لفوا ميهن إما مي فرج الركعات رومكي أي කොම්මෙන් කුරන් ජෙහෙ කමකේ ගින මීහුන් නරකය වන්න එම්මෙ බොඩ සවකි මීයේ දෙන් එෆාදිස් කරවනි වල් ෆම් අඟේ කීයි ඒක වාහක දෙක්කම වෙස් බේන කුරාන් වර ගින ෆාෆංගෙන් කුරෙවේ ගීබ බුනමා දොගු හෙදුමා දොගු හුවා කුරුමා ආදීගේ තුරුන් හරාම තකති කා හෙදුම් වෙස් බේන කුරාන් යංග නබි අසස හදිස් කර එම්මෙ ගින මීහුන් නරකය වන්න එක් සබවකි මී අඟෙන් කුරෙවේ ෆාෆතක حديث كأنني فهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على مناخذهم إلا حصائد ألسنتهم جينا بيكو بوكولوات النركة ويتة سبب يقطع نويه يميهم دوتكو كسبب منوي دوتكو كسبب منوي هم مي واهك كيمي نوتانغ كيمي ورا نركا غنامنه ඒක සබබම් එම්මෙ ගිනමි නරකය වන්න ඒ ගුණවම් ආදි කුරීග මුනේ උන ෆාහිෂ් කන්තක හැමවස් ගෙන්දේ මට්ට කායම ෆුරත් නමරෝල අදා කුරාණියග වාහක දෙක්කෝ එමෙ ඉල්මරින් විදයින් මිස්තකුන්න කුරේ ෆාහත වණි එදේ ගුණවණුන් කමක වාතියේ نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربانين أبو سعيد الخدري بدال بني مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي كما إذا أصبح ابن آدم قدر يا هندون كرا هندوغا فإن الأعضاء كلها تكفر لسانا هوريها غنا ونه لعن الدي تشيكي دولا එනගේ හොරිහා ගුණවණෙන් එනගේ දුලා එච්චි කිය මුන්දානේ කුෆරු කුර මුන්දානේ මානේ කෙච්චි කිය මුන්දානේ فتقول بنمن دان اتق الله فينا تبا دو أهار من نامتك الله بروتي واشي فإنما نحن بك فهار من بني خلي كرا عمل تكيك مچشه فإن استقمت استقمنا جيامو تبا رنگل وجيامو أهار من رنگلوانه وإن إعوججت إعوججنا تبا نكسيار وجيامو دين هرمن بس نكسيار وان دين هوري غنا من تبس سكراي وان كوم دوهاكو باقي هوري ها غنا من دولم مفدين بنامن دي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربان اما دولكي ادي فرجكي مي غنا ميهن نركه ودا دي سبب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني ابن القيم بدالوني عدة الصابرين الصبر على معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر دولا فرجك فافتكون ركعت ربمكي أي إم أندقو كترم كتره من كمك لشدة داعي إليهما وسهولتهما سببكي ميستكون إذا كنت مدبركو فافكرمن higgova govun gadawegen diuma adi ede kantakum note ede gunawanun faafa kurma faseha wimai ema mistakum faafa kura hinduga emme
ketteri woman emme boda beenun jehifawa de gunawana ki miye farja enage dule ema e gunawanta rakateri koffikam gawana man nabiy sallallahu alaihi wasallam hadise gaisawani de ede gunawanuge yagin kan difiyamu aneki rakateri kunane kamuge yagin kan debba fikam gawana ma suwarge yagine mi hadis kan nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korabba fani emme gina minsta kun narake waddade narake waddani mi de gunawanuge sabunne dula angaya farje وأكثر ما يدخل الجنة دين فسوا بدالوني وأكثر ما يدخل الله التقوى برما ريبتي أخلاقه متانغا مي أونغا مي حديثه مي بابوغه شاهدكي الله التقوى برما ريبتي أخلاقه مي حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم متانغا دكما كان إشارة كروا فيمني එකම කන් ඉෂාරයි කුරවාෆ් වනි තක්වා වරකම් අයිසිකම ගවානම ඒනා යයිනාගේ වෙ රබ්බාති මෙදි ගොන්න ගොලොන් රංගලවාන රිවති අඛලාග එනා කිබෑගා ඉස්ස වෙජ්ජ කම ගවානම ඒනා ය අලතකුන් ගෙමෙදි ගොන්න ගොලොන් රංගලවාන අලතකුන් නා මුආමලා කුර රංගලවාන එහෙම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අර මුහිම දෙකම කන් ඉෂාද දෙවි එම්මෙ ගින මිහ සුවර්ග වද්දවනි තක්වා බරීමයි ඒනාගේ අලකන් අල්ලාහ ආදමෙ දෙවන්න අලකමුගේ බෑ රංගලවාන আদি হামায়া එක්ක රිවති අඛලාගේ ඒ සබකි රිවති අඛලාගේ සබම් අලා දෙමෙතුගාවා අලකන්තත්තකා ගුණ හොරිකන්ත බිනාෆනි තක්වා කමච්ච එම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉතා ඉර්ෂාද් දෙවණි එම්මෙ ගින මීහුන් සුවර්ග වද්දා දෙනි තක්වා වෙරි බුමුන්නා රිවති අඛලාගේ සබබුන්නේ එහෙම හදීසක රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවා ෆනි ඉත්තකිල්ලාහ හයිතුමා කුන්තා තිබාවි කොම් තනගා මාන් අල්ලාහ් අත්තක්වා වරිවාෂේ වඅත්බිස් සයියතල් හසනත තම්හුහා නුබාකම කුරවිජ්ජියා මුහේකම කුරාෂේ ගසබුන් නුබාකන් තෆුහිලා දේනේ වඛාලිකින් නාස බිඛුල්කින් හසන් අද මිස්තකුන්නා මෙදුගා රිවිති අඛලාගුම් මුආමලාත් කුරාෂ එම akhriwati akhlaqu ege figuha ekko riwati akhlaqu zinatirumuge maikkan bayan kurumuge gotum denge fuga imam al-bukhari ituru hadith wasfule gennawa fani abu darda ga arihun riwayat fa riwayate darda bidalwani qalat qama abu darda laylatan yusalli faja'ala yabki abu darda reelkan kurumattaka tedu wada gennewi rega adi kirti kuravamon gendiye wa yaqulu kirti kuravamon mifadayen duwa kuravamon gendewiye allahumma ahsanta khalqi fahassin khulqi e allah e ilahu miyalage khalqu kuremon riti kurevvimu e fahem yalage akhlaqus riveti koddevande migota du'a kuramon kirti kuravamon gendewiye hatta asbaha du'a luvejjum tanden sahabi bekade දෙව මට්ටකයිදී දුආ කරමු ඒ අල්ලාහ් බයිලා මියාලාගේ සූර රිවති කරවීමු ඒ අල්ලාහ් මියාලාගේ අඛලාග් රිවති කරවාෂේ ෆකුල්තු දැන් අමිකමල මෙදන්නවනි යා අබද් දර්දා ඒ අබද් දර්දා මා කාන දුආඋක මුන්දු ලයිලති ඉල්ලා ෆී හුස්නිල් ඛුල්ක් තිබාගේ දුආග කමුගා නොවේ එම්මෙ රේග තිබාගේ දුආ කමුගා නොවේ රිවති අඛලාගන් එදි خلاص شيء نماذج نمي فشيجن نمندن الله هندو نواندن فتي سواندن ميقولش الله سبحانه وتعالى هذا دعاء كره في كين بيجنه فقال هندو كدن نبي يا الدرداء الدرداء إن العبد المسلم يحسن خلقه يغفر له وهو نائم فهي هم كشبر خلق هيكوري حتى يدخله حسن خلقه الجنة أي أنا سورج بداد وما همه
mitanga umud darda irshad devani umud darda e hama kashawarun ala riveti akhlaq mati demi hure suwarge wadda dinuma hame e riveti akhlaq wais ena suwarge wadda ne de e riveti akhlaq wais ena suwarge wadda dene e suwarge wanna amalaka vati vegenne kale fane warakan e dua korebi riveti akhlaq sabun suwarge badeve wa yusiu khulqihi hatta yadkhulu su'a khulqihi an-nar adi akhlaq nubawij kam gawana meenage e nuba akhlaq gengos ena naraka ge teriya waddane den e fo vidaloni wal abdul muslimu yaghfiru lahu wa huwa na'im muslimu ala enage faafa fuhewunde nidafa ena onne usmanaki reyalu kamen ena nukure ehen namaves enage faafa eba fuhebigende ehmi hadith ga mitan kolan ishara kurawwa bayin ilmerin vidalwani abu darda mitanga mimah fuhewunde ekivegen kan sual mi kurawani abu darda gariga dannamani faqalat ya abu darda kayfa yaghfir lahu wa huwa na'im kinan heye ena nidafa ovvaina faafta fuhem vives alukamen nuko re alukan kuran noteduwe adamuna mada noteduwe nidafa onneru sena ke faafa kibegen he fuhemem bi dannamani qala yaqumu akhuhu min al-layli فيتهجد فيدعو الله فيستجيب له يقوم أخوه إناج أخا دمنا ماذا تدوي إناج دمنا ماذا إناج مسلم أخا الدعاء كري فاففسه من غدي دعاء كري ما إنا إندوغا ندافع فا إكل مسلم أخا فافا fuhe vigende wayad'u li akhihi fayastajibu lahu fi exabun enage fa enage akha ena dua kureviti kuriti bidala umga adi al-imam al-bukhari mi babu ga mitanga mi hadith genamuga sirraki mistakun tere riveti akhlaq ga hulwerinnaki ei mistakun emihonna lobi jehena bayke ena nidafotes ena ge duaga ena shamil qur'ane mihunna medo riveti kon hulgu riveti akhlaq muamalat qur'ami he vejjiyamo ena ge duaga emi shamil qur'ane emi ma ikkala riveti akhlaq ge miha reelu kon nidafotes salihun teduwe ena attaka dua koddene ehme genne mitanga mi hadis mitanga al-imam al-bukhari gen nawafan ema furtama mi ay riveti akhlaq abu darda dua kurvi suwar waddate kama kawati adi nuba akhlaq ki narake miha genda kama kawati kanta suwar riveti akhlaq an edi dua kurabba fawani adi bayan kurabba fawani muslimu bay muslimun ge fa fuhebe gende be mi hun eduga nidafa fa sababaki enage akhunte duwe na taka dua koddeti damana maduga yaginu sekam wani ene ki riveti akhlaq ge hulgu heyo mihunna muamala ikkurumuga madumatiri hulgu heyo mihekkamuga watiye ilmerin vidalwan aden efuga al-imam al-bukhari mi babuga fuderaka gina شريك كلفان vidalwani qala kuntu inda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam وجاء al-a'rabi atiman kale gfano nabiya sallallahu alaihi wasallam ge arihuga in nabi me timan kalifa nabiya sallallahu alaihi wasallam ge arihuga in nabi me wajatul a'rab nasun kathirun min ha huna wa ha huna den a'rabin ge mihun etam mitalon annam fashafiye mi ehene bay fetto ge hore riwayat balalima طبراني يادينو مس روايه تبلالي ما يغني مي حجه الوداع के हादसा का حجه الوداع का कि कांकोड़ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारी हम मिस तक वडा के बावरु waragginanga egotum nabiya sallallahu alaihi wasallam ga waraggina arabin ngais ke dimalu ngais nabiya sallallahu alaihi wasallam gari hangai أي فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم أعراب تجينا بما ميستكون عيس
arabin ais nabiy sallallahu alaihi wasallam gariga suwal kure mistakun sukut betibbe esabaki ehembe suwal kura kadden maabul fursaten nolibena arabi ai makai emihunna ki ei emihunge khulqu hunna gotum beenum kamaka me to nabiy sallallahu alaihi wasallam gariga suwal kurabba anas kefan ga riwayat ga annani nabiy sallallahu alaihi wasallam ga ashaab be kalun ufa kurabbe බුද්ධි රංගලෝ ආරාබින් අය සුවාල් කුරීමයි බේකලොන්න කි සුවාල් කරවවා බේකලොන්න नु අවස්ථා කොම්මේ කමක සුවාල් නුකරවවා නබිය සස මනා කරවවා ෆති කිත කුර්ආන් ගායි බාවලව මනා කරවවා ෆති ගින සුවාල් කරු නම ආරාබින් නබිය සස සලම් ගාරිහු ගායිස් බුද්ධි වෙරි සුවාල් කරන් ඥාමු එයි තිමම් බේකල උෆාවා කමකේ නබිය සස සලම් ගා අස්සාව බේකන් දන්නම් ඒගොතුම් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිහන් අයිස් أعرابي باور سؤال كوري فقالوا يا رسول الله أعلينا حرج فيه كذا وكذا أرمنا من يمين كما مسألة ونانهي في أشياء من أمور الناس لا بأس بها ميستكون تريغا بس مسألة إن كانت تكامدو مبيكلم مي عرابي سؤال كوري من دي يا الله رسول مي يمين كما مسألة ونانهي مي يمين كما بس داتي كما يبوينه مي में दोगा हज्जतुल वदा होगा औराबिंग सवाल कुरीमा हम कुम में कमकस दन्नवणी मसले नेते तिकं कुरवेने तिकम को मसले नेते बाय रिवायत तक होंगे हज्ज के आलोकंत का बेहेगो तुकं सवाल कुफवणी ईद दुआ होगा हज्ज का मिहुन्ना बाय और आलोकंत होगे तेरे ekanta en alokan anekka alokamge maccan iskuruma behe gotunkan nota tartiba behe gotunkan suwal kurefa wani bay riwayat tek mebenge komme ka nabiy sallallahu alaihi wasallam gari han aima suwal denne mi may kalek fan komme kama kasmi dannawani masale nete ti ko evs dati kamen nete kureve nete kan tigota den efo vidalan faqala ya abdullah e allah gala e allah gala mi har mi annani nabiy sallallahu alaihi wasallam wasiyat wa tere himene imme fa huwa wasiyat ilman fil liwafa bahuri hajjatul wada ge ki hadisa ga ge emme fahu duwas kologe wasiyatan aisoti hajjatul wada ege fahunga hadis ta huga eme kay fan hadis kurawani inni akhshakum la'alli alqaakum ba'da ami hada timan kale fan birugane miya harfahu atiba minna baddalun wadanati e khabar devvi mahem begen e hajj mekiyani hajjatul wadaa ema kalifan hadis wasfulta hajjatul wadaa gaisoti wadaa kiya faratigge wasiyat takek fada e kalifan hadis kurawani ya abdullah e allah galae wada allah al haraj allah subhanahu wa taala datikan mistakun kibay nangawa faywan datikan nangawa faywani illa imra'an iqtarada imra'an zulman gada kamun aniyawer kamun aragen fawa arakatun menuwiye mihegge haggaka heme nabiy sallallahu alaihi wasallam ita arshad bani mistakunge haggakan aragan fiyamu e masale ke mihegge aburakan aragan fikamuga awanama ei masale ke non komme kame masale nete ehnamis mitanga nabiy sallallahu alaihi wasallam irshad devani arabin egota suwal den nabi ma den huri alokan tattawge huriha kame e isfas kurumaga wes masale nete ennama wes mihegge hakkakan mihegge aburakan aragatum ei masale ke adi ei halakumeke qalu ya rasulullah den eheduga nabiy sallallahu alaihi wasallam ge arihuga mi ebekal nota arabin mi dannawani akomme kasmi hakku takuge wahaka angon men kurido hoga majlis ke swani dakkafa hawa mi hadis wani aisfa daranya behegotunga darus gavis em mita tafsil no qur'ana devana baga mi annani nabiy sallallahu alaihi wasallam arihuga mi dannawani suwalu mi kurabani ya rasulullah ay allah ke rasulai anatadawa timam bekalum nuwata timam bekaluna base kurevena toye nikota suwal kurban base farwa kurevena to balivima base kurevedana toye hadis kurabani na'am ya abdullah tadawu fa inna allah lam yada' da'an illa wada' lahu shifaa
bes farwa kurashe fa hamaka sharun Allah subhanahu wa ta'ala evves kisun egegen da kamaki bes farwa kurmaki ei masalen hori kamen nonkan ei wakil kurun nafi kura kamen nonkan me hadisun egegen dani bes farwa kurun nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kuramni ayke bes farwa kurash bes farwa kurash adi Allah subhanahu wa ta'ala evves bayyano lavve ebayyaka farwanu lavve ebayyaka farwanu lavve bayhin hadis waswato ke bohari bayan kurabbafa enguno mihakan enguniye nenguno mihakan nenguniye komme bayyaka Allah subhanahu wa ta'ala wani farwa lavve ema bes farwa kurumaki ei diinuga hudda kamen ei wakil kurun nafi kura kamenu efa bidal wani ghayra da'im wahidin imme bayyaka menoviye قالوا دميستكن دنوافي وما هو كباهي بيكي اهند النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرفنيا اهند النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرفني قال الهرم ميا نبي متى نبي صلى الله عليه وسلم حديث نكرفا كم بيك بس فرواي في مسكولي بالي فيها اهننو نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرفني كم بيك بس فرواي في ام بيك فيها ام بيك فيها دين يفهم سؤال دنوني ما بدنوني مسكولي كمان اي فرواي ما بينون اي الله سبحانه وتعالى نيا كرفا في غني komme mihako weste mihige umuru macca dawaraka ena muskuli wamundani ena ga hashiganu baaru derawamundani loluge fenumuge baaru derawane wahaka dekkumuge undagu tan annane warubali uma hashiganu ke balikashi uma annane e bayyakan evve shifa enno annane evves mihako farwa kogen mus farwa kogen zuwanka makanna annane ehme nabiya sallallahu alaihi hadis korani evs bayyike es bayyike माने कि उमरन दोस्वा वरंग एना बलिवमा की एवस बाय्य के एमा मी मुस्कुली वमा के बाय्य की मी मुस्कुली वमा की ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरानी इज़ा मरिदल अब्दु ala baliwa hinduga au safara nota datur bereka gotuga datur kura hinduga kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan ena ajur libamundane ena rangalu sahha halatuga ga rahuge gamme hure alkan koramundia huriha alkan ke sawab ena libene mane ki ena muskuli ve gabaru derumuge bali ena jehe hinduga ena zuwan yuruga alkan kurakamuga wanama zuwan yuru kuramunga huriha alkan ke sawab daimi gotan ena libemunne dani muskuli unga sabun gabar no sababun ena e alukan tattabbain alukan tattam marjunas nukure unas ema muskuli vumaki ei muskuli kamaki ei bayye nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurafani fahar ek doctor ge karya shehu kiya deni doctor ge karya muskuli bekala kumi dani doctor dakka diyama doctor bala berme bala fami bunani loluge fenum meswarat dashe आडो हम में स्वरत दशु गए हो रही आडो हम स्वरत दशु ने दिन जो डॉक्टर हम जवाब देने हम स्कूल का मन नहीं वाने की दुवस्वावर का मिहिम वाने दिन ए बेबे सवाल करनी दुवस्वी मकीने वे है बालीवाम भी दिन डॉक्टर इतोर दनन 30 सवाल वस्ती करी हम मुस्कुली बात ही है 30 सवाल वस्ती करे मुस्कुली वावर का सिकुंडी वस्त उनी वानता वहां के स्बे में होंगे ना वान एमिमा मुस्कुली गैबार देरावेगन उमुरुम मच्च दियुमकी एना बालिवाने कमेंगे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रवाफ मनी बालिवों के कुरिंग सिहतु के फायदा है योगो तो गाली बिगन्नाश बालिवों के कुरिंग सिहतु के फायदा है योगो तो गाली बिगन्नाश मी फरवाइन ने बये मी बालिवाने दुनिया के ना उमुर दिगु लहट्टा फमी कुरज्जियाम दिगु उमुर के ना हुरज्जियाम मी बाली नाइस एवस मी हकनो दान एम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबानी मी फरवाएं में बय्य नूने मुस्कुली मकी देंगे फोगा दन्नवनी قالوا مستكن دنوني يا رسول الله يا الله يا رسول الله ما خير ما عطى الانسان انسان الذي فما هي
khulqun hasanun rivati wegemwa akhulage hadis kurabani rivati wegemwa akhulage mi asumi hadis basfol mitanga genemuge shahidaki rivati echki ei rivati akhulage eti gellejjiyamu eti nen mihaka kurimati vejjiyamu ege agu ihusas kureveni rivati akhulage nen mihaka muamala kuranji hedo komme mihaka sitan ara rivati akhulage mi hada muhimu echki adi emihe kiben rivati akhulage gostawatan ena fenna hindugai sena ihusas kureven mi rivati akhulage ki hada muhimu echki ema mi hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta irshad kuraba fani mistanguna defawa emme main echki no emme mulu emme rangalo kamaki ei rivati akhlage ege mane ki tauhid fahuga allah ekkawanta kurunge ni'mata fahuga den ena libene me bodo ni'mate ke ei rivati akhlaguge ni'ma adin al imam al bukhari hama mi babuga ituru hadis rasulullah gennawa fa mi hadis rasulullah riwa kuraba fa mi bani hadis rasul riwa kuraba famani abdullah bin utayba ekale fanu vidalwani anna ibn abbas radiyallahu anhu ibn abbas radiyallahu anhu vidalbiye qala kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwada an-nas bil khair nabiyya sallallahu alayhi wasallam biye mistakunge tereng emme dilati bekalige gotuga nabiyya sallallahu alayhi wasallama biye emme dilati bekale gotuga ajwad an-nas bil khair heyokamuga emme dilati bekale yaru khair ei manaki heyokamuge tere wannane huriha kame mudalun kura heyokam ves adi enum ves mistakunda manfa koddena vi komme kame wannane egotu nabiy sallallahu alaihi wasallam ki heyuga emme dilati bekale وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام أدي كذلك فان إم ديلت ودا كنوني رمضان ما هو جاي ما يكمل ميجينغني أدي رمضان ما أدي هاسك جبريل عليه السلام وعيس قرآن جندي هم ميجينغي تيجي رمضان ما هو ما يكمل أدي رمضان ما هكي أي قرآن هاس بيجمع ما هيكم وكان جبريل صلى الله عليه وسلم قال جبريل قفان ودا قلنا يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن هشالو باي كم مريك جبريل قفان ودا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن هشالو باي فإذا जिब्रील के फान वडा गन्नवा हिंदुगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेवकन तत्तकुगा दीलति वडा गन्नवे वारोलिया मियार में हदीस वसफुलगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफा कुरब्बा फनी कले फान के दीलति खं फनुआ लेवे वारोलिया का सिफा कुरब्बा फनी एसो बकी को बा ilmerin bidalwani diratikam varoliya sifa kurabwa fami wani dekam mige tere hibenetiye e varoliya ki waran awahjihech em ekay faana ki diratimunga waran awaswa bekelek ema mi hede korange he wagutuga lasnukon awan hede koffe fasehen hede koreven awaskunu den hama ya ekko ei wara shamelu chemmenna vesikale varoli ge ihsas kureven varoli jejjiya emmenna ge ihsas kureven ene nabiy sallallahu alaihi wasallam dilati kama kiyei awaswefa emmenna shamilu wa dilati kama ke kale ge faanu ge gaagawan mi hadis wasfuluga mi asu kale faanu mi gennawa fa me wa shahidaki dilati kan ei riwati akhlaq ge afwani abu mas'ud gari hon riwaye gembani kalefan vidalwani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kureviye husiba rajulun mimman kana qablakum hisabu belebune tibami hunge ummatuge kurigavi ummategge mihegge falam yujad lahu min alkhairi enage evs hewkamennete إلا أنه كان رجلا يخالط الناس
hama ekane enage huri hewaki enage hama ekane wen hewaki mista kunna masuni wewule me mita me furtama kama kan nabiy sallallahu alaihi wasallam mita irshad devani kurige ummatuge mihunge tere mihenage magina hew kamenne enes muslimenge yaginos muslimaka vi hew kame ekam ko enago en hama ekane hew kama ki enaki mihunnai kule miheke mihunnai ki ulen danna miheke masalan mihunnai ki ulen danna miheke wa kana musiran enaki musanjike tanawaskan defawa miheke fakana ya'muru khilmanuhu enage darinnan amul kuramunne ena dani an yatajawazu anil mu'sir darani veriwe fatibe mihunge tereng darani dakkan udagu dative fatibe mihun kibe maaf kurama darinnan amur kuramunne dani minaki musanje mihuna darani demunda mihe enage maagina hewkame nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kuran maagina hewkame enage nette enas mihunna gulegen ulen danna miheke enage hewkanta eke furtama kam ki mihunna gulegen ima enage darinna we samur kuramne dani maaf kurashe mihunna emihunna maaf kurashe qala Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani fanahnu ahaqqu bidzalika minhu fatajawaza anhu mi ummatuge mihun aharmem timam bekalunna nabiy sallallahu hadis kurabani Allah ta'ala wahi kurabi mi ummatuge mihunna ma haqqu kam bode yadimi goy mista konnam mi gotan heyokokanta kurum mista konnam mi gota heyokokanta kurum al imam al muslim ge riwayatuga warasafu ko sariha ko mi riwayat gennawafeta etam magakun egotun riwayat gaisawani قال النبي صلى الله عليه وسلم يسس حديث كرباني تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم تبا ميهم جترين كوريجا أمته ميهم جترين ميهج فران هب متكا ملائكة بيكلكوي إمام مسلم روايته قالوا تين بيكلون دنوافي ملائكة بيكلون أعملت من الخير شيئا هي عمل جترين بس كم اتباع كورينه أنا بني كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا adi timan kaleeg faanno ta timan nadiyai amur kuramunne timan nagadarinna datihalatu gawa mihunna darani nagafa datihalatu gatibi mihunna ho meriwatu ga mennani daran nagafa tibi tanawas mihun فقال فتجاوز عنه دين فتجاوزوا هنا جدارين إكلا تناوس ميه كم قابي كسس هنا دارن ندكك ولا نيامو دارن ما أفكره راوي بدال وني قال ربيعي بدال وني راوي بدال وني كنت أيسر على موسر تمن كليج فانو تناوس كمن هرج ميه كبجيامو لوي كود فمه دارن دككم كواغوتو ديجم وأنظر المعسر adi dati kamu ga harveri vejjiyamu tanamas kamu ga harveri vejjiyamu lui gottan ena hadademe ekamuku dati mi heka vejji kamu ga wanama ena laskoddeme nuwata ena maaf korama ema mi hadis kami annani nabiy sallallahu alaihi wasallam mita irshadu mi devvani mistakunge terein kuriga ummettuge terega himene mi hegge waha mihunge tere masala no jehi mihunna eku ulen danna mihi ke na garangalu sife devana kama ki ena ki mihunna datiwa hinduga darane difati mihunna datiwa hinduga maaf kurami ema dharani maaf kuruma ki ei darani lui koddinuma ki ei sawaba dharma wara boduwege ma kamen ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasa Allah anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah duniyamati mu'minege kiben duniyamati ga datikame hitame fil wadi fi mihano datikame lui koddi fi mihaka qiyamah dohge datikan tattawge teren datikamen Allah subhanahu wa ta'ala ina lui kodde vane wa man yassara ala mu'sirin yassara Allah
عليه في الدنيا والآخرة درني الدين مفوقا درني نجوم مفوقا درني أدان وكره بكن ودقو بكن ولا ميها يا لوي كدي في ميها قيامة دنيا آخرة الله سبحانه وتعالى لوي كد بانه ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة مسلم عون العبد ما كان العبد في عون أخيه علىكو عليك كمجا هيتري كمجا واها هندكو الله سبحانه وتعالى وديجم بيناك كمجا هيتري وديجم واهالو نبي صلى الله عليه وسلم مي حديث كمتاعك إرشاد دفني دعنا فحديث كرباني ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أدي علمه غير مجمع كوشا في ميهك الله سبحانه وتعالى سوار جيجي ما قلت أنا بس قد دفع فسيه قد دفعني إما مي حديث بس فرتكم ميغني نبي صلى الله عليه وسلم إرشاد مي دفعني ريبتي ريبتي أخلاق تكتره هيمنه كم كي ميستكون اللوي فسيه قد دميهم ميهن الداتوا هندوكا فسيه قد دميهم سوار جوادة كم كي كوريجي أمتكوجي ميهن حادثاتكم نبي صلى الله عليه وسلم مي أمتك مي أمتا نصيحة تري دفعني نسيتر إما ميستكونا هيوكون هيتون ميستكونا لوي كورماكي إم ريبتي صفته وكتير هيمنه كم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني رحم الله رجلا سمحا إذا باع الله سبحانه وتعالى رحمة الله غانبك هاي لوي فسيها ميهنا وإذا اشترى أدي غن ويكا يرغى لوي ميهنا أدي غن يرغى لوي ميهنا وإذا قضي أدي ميهنا مدو كم كم غنيا كورا هندوغا لوي فسيها كتا اختيار كورا ميهنا الله سبحانه وتعالى رحمة إمام البخاري إتور حديث بس فله جنة فاني كوري بس ميتانغ ذكور كورونه حديث بس فله نمس إهم ماغكم أي أبو هريرة رضي الله عنه قال الرواية فهو حديث بس فله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم عليه السؤال دنون ما أكثر ما يدخل الجنة إما جينا ميهون سوارك ودادني كون كمتوي حديث كرفيه تقوى الله وحسن الخلق الله التقوى برمما ريبتي أخلاقه قال وما أكثر ما يدخل النار أدي ميهن النار الفم والفرج أي عنجا فرج دم مباب موال بافني نبي صلى الله عليه وسلم مباب موال بافني نواس بن سمعان قاريهن رواية فوا من حديث بس فلون نبي صلى الله عليه وسلم قاريه قاي كليك فان سؤال مكربني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فافيا هيو كنت تتكا به قلت النبي قاريه سؤال دنمونه فافيا هيو كنت تتكا به قلت النبي صلى الله عليه وسلم قاريه سؤال دنمونه قال حديث كربي البر حسن الخلق هيو كما كير بيت أخلاق البر ورم تنامس كلمة إنجي ميك ترى بندانة هوريها وترجع علوكامكا هوريها هيو كمه أي الله عن إمام بما ملاك بكر نعن إمام بما وتكان إمام بما آخر الدهان إمام بما هيو من وران وبا من وران إمام بما نماذ قائم كورما زكاة دينما دينغوس هيو كمه هوريها كمه بر وكلمة ترى بندانة إما هيو كمه كي ترى النبي صلى الله عليه وسلم ميتانغ ميدان نواني هيو كمه كي ربط أخلاقه والإثم أدفافك ما حك في نفسك تبا كمه كورمون تباغ هيتن نتلوس كم ورنا كانتتكي متى النبي صلى الله عليه وسلم عام قواعد هيو كانتتكان ربا كانتت فرق قرآن عام قواعد مغنى دبني بدالوني حديث قرآني إكمه كوريما تباغ نفسا داتيكم نوتا عندكو كمه هينهم نجيهم إحساس كوربنيا أي نباكم كي وكرهت أن يطلع عليه الناس أدي كمه غتبا ونكم ميستكون فنم تما نروه كمه كم غوانا ما بس إبس نباكم كي إس نباكم كي مبابو نما والا بافواني كوريا بسوري أما إهام مهم باب تكين حاسكو دي فردون جنو متو مجتمعي كم هن دعاء كي الله سبحانه وتعالى آمين إمنا كي بس هي بس هي بس قبول كرا علم عقوة عمل كرا بيكم غالبهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.